Ki te kore koe e pōti e kore tōreo e rangona. Koe rā te karare a te kaunihera Māori ki te iwi Māori. I rungi tō rātou whakapono kua ngoi kore rawa te Māori ki te pōti i e nei tau maha nei. Nei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. Tēnei mea te pōti, he āhuatanga kaore I te arohia e ngai Māori. We do need to roll up our sleeves ourselves as individuals and stop barking at the car driving past. And let's face it, I'm a big barker at a car, but even I know to turn out to vote. E whakatena ana te toihau o te kaunihera Māori I te iwi Māori kia rēhita ki te pōti. I nā hoki rā he mana nui tō te rēhita mō te kōwhiringa pōti. Engari me tūpato I ngā whakatairanga e rērere ana ki runga kōtui pāpori. So on polling day, the only thing that matters is when you put your vote into the ballot box in Katy Pai. But we're not registering to vote. And we're seeing this big drive across Facebook and social media, so people will have their say, but that doesn't necessarily convert. So clicking like on Facebook is not the same as putting a vote in the ballot box. He rima te kaumā ono o rau noiho o ngai rangatahi te kaumā waru ki te rua te kaumā whātau te pakeke kua rēhita mō te kōwhiringa pōti. Ākoni atu I te toru mano tēnā e noho kuare nei ki te waiariki. Nā kona I huri haere au I ngā tiriti o konei ki te pātai. Hea hao rātau mohiotanga ki tēnei mea te pōti. Are you registered to vote? I'm not sure. Cannabis referendum comes through, definitely, because it's medical and everything as well. And it's beneficial for the whole world and everything as well. And I also hope that Jacinda gets back in because she's done a very good job. Do you know who your local MP is? No. Do you know the Prime Ministers? The Prime Minister, Jacinda. Yeah. I don't think they're necessarily not engaged. They're engaging in the wrong place. Me te whakahau ki te iwi Māori whānui. The bigger aspiration is we can't have our say. We can't aspire to have more Māori in Parliament or whatever the case is unless we convert that onto the day with the ballot box. So it's an easy prospect to do. Go online, you can register online. If your address is not up to date, go and update your address. Don't be afraid. Ka mututiro hia te pai tukutuku o Vote Iraka TNZ kei reira katoa ngā pārongo hei āwhina I a koe. Te o Kiwa McLean, te karere.